bavuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Ndagusuhuje ngo yanikaze udahema gukurikira ibiganiro bya Dopa Media, nizera komeze neza cyane uri mu bice bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali n'ahandi, ndetse mwese mukunda ibyo dukora n'ibyo tubagezaho, nizere ko mumeze neza cyane. Reka noneho tugaruke kuri no nkuru. Iyi ni inkuru y'akababaro ku banyarwanda, ni inkuru y'akababaro kuri RDF, ni inkuru y'akababaro ku bantu bagiye batandukanye, yaba bo muri Cabo Delgado bari bazi ibikorwa bya Lieutenant General Innocent Kabanda yakoreye muri cya gihugu, ibyo yakoreye muri Sudani kandi yagiye atandukanye mu bihugu byo hanze yagiye abamo, aho yagiye aba rero yoherejwe n'ubundi nk'igihugu cy'u Rwanda nk'umuyobozi, ariko by'umwihariko aho yagiye aba nk'umusirikare ugiye ahagarariye abandi. Ni inkuru ibabaje rero ku bantu bose bari bazi uyu Lieutenant General Innocent Kabanda, ndetse bikaba n'igihombo gikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, kubera ko kugira ngo ubure umusirikare nk'uyu uri kuri runo rwego, wari ufite imbaraga, wari ubona ko yari agifite imbaraga, wari ugifite umuhate wo kuba yakorera igihugu, ntago ari ibintu byoroshye cyane. Iyi ni inkuru rero isohotse muri kano kanya, ariko akaba ari inkuru yarijije abantu ku mpande zose nk'uko nabigarutseho, ivuga ko uyu Lieutenant General Innocent Kabanda wabaye umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, yamaze gutabaruka. Yari amakuru agiye atandukanye rero avuga ko ashobora kuba yaguye cyangwa se yitabye Imana ari mu bitaro bikuru bya gisirikare i Kanombe, hakaba n'andi avuga ko ashobora kuba yaguye muri Turukiya. Ibi byose tugiye kubirebaho, ndetse turebe n'icyo RDF cyangwa se Minisiteri y'Ingabo yatangaje ku rupfu rw'uno mugabo Lieutenant General Innocent Kabanda. Uyu mugabo rero turagaruka ku mirimo igiye itandukanye n'ubundi yakoreye igihugu, hanyuma tugere gute dukomeze tureba ndetse tumenya n'icyaba cyatumye uyu mugabo agira gute, dukomeza tureba tumenya n'icyaba cyatumye uyu mugabo apfa. Ahangaha rero reka turebe wenda amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo Lieutenant General Innocent Kabanda yamenyekanye cyangwa se yamenyekanye uyu munsi ku cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025. Ni amakuru rero ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bifite ageze nano kuri Dopa Media, avuga ko Lieutenant General Kabanda yaramaze iminsi yivuriza mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, ari naho yapfiriye kuwa 26 Nzeri 2025, nibwo Perezida Paul Kagame yari yazamuye mu ntera Innocent Kabanda, muha ipete rya Lieutenant General nyuma yo gusoza rero inshingano ze muri Mozambique. General Kabanda yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 1990, aza kuba umwe mu bagize uruhare mu kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ni umugabo rero wari ufite ubunararibonye mu bya gisirikare ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo, kuko yanabaye umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu zindi nshingano kandi yabaye umuyobozi w'amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Gako, aba n'umuyobozi wungirije w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo UNAMIS. Niyo mpamvu nakubwiye ko rero abantu babajwe n'urupfu rw'uyu mugabo bari mu bice bitandukanye by'isi. Urumva aho ngaho muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika yarahabaye, yabaye muri Sudani y'Epfo, yabaye Cabo Delgado n'ahandi yagiye atandukanye ngiye kugenda nkugezaho. Urumva ko abo bose n'abantu yagize gute yagiye abana nabo. Yanabaye umuyobozi muri RDF ushinzwe ibikoresho, umuyobozi w'ishami rya gisirikare Rwanda Peace Academy, ndetse aba n'umuyobozi wa Special Force. Mu mwaka washize Lieutenant General Innocent Kabanda yamaze ayobora ingabo muri Mozambique. Ubwo ni mu mwaka wose cyangwa se umwaka umwe yamaze ayobora ingabo muri Mozambique. Yakoze byinshi mu kwirukana ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado
cyane ko ari nabyo byagize gute rero ari nabyo byajyanye ingabo z'u Rwanda. Mbere yuko ngera wenda ku itangazo ryashyizwe hanze na RDF cyangwa se yes RDF ari no yabarizwagamo, reka nkomeze wenda nkubwire byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa ku rupfu rw'uyu Lieutenant General Innocent Kabanda wakoze inshingano nyinshi zitandukanye mu ngabo z'u Rwanda RDF, ndetse akaba yaranayoboye inzego z'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na New Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Ni amakuru yatangajwe na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda kuri kino cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025, nk'uko nabigarutseho ko uyu mugabo cyangwa se uyu Lieutenant General Innocent Kabanda yitabye Imana aguye mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe, aho yari amaze iminsi yivuriza. Nyakwigendera Lieutenant General Kabanda yari umwe rero mu basore bahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yo gutangirana n'abandi basore n'inkumi muri RPM urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka wa 1990. Akazi gatandukanye yakoze mu ngabo z'u Rwanda harimo kuba yarayoboye umutwe wihariye wa gisirikare, ndetse yanabaye mu myaka ishize rero yakoze imirimo inyuranye kuva mu bikorwa byo kurwana, kuyobora, guha imyitozo abasirikare bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Angari no mu bihugu bigiye bitandukanye yagize gute, yagiye akora kano kazi aha abasirikare imyitozo rero kugira ngo babashe guhangana n'imitwe y'inyeshyamba cyangwa se n'imitwe y'iterabwoba. Yabaye kandi umukozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Washington, akanarina kababwiye. Hanyuma nyakwigendera rero yanabaye umuyobozi ushinzwe imibanire y'ingabo n'abasivili muri brigade. Yabaye umuyobozi mukuru w'amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya GACOM, ndetse yanabaye umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi b'ingabo muri Loni muri Sudani y'Epfo. Yanabaye kandi perezida w'inama ishinzwe amasomo ya gisirikare, anaba umuyobozi mukuru w'ibikoresho cyo bita Chief of Logistics ku cyicaro gikuru cya RDF, komanda, ndetse yanabaye komanda w'ishuri rikuru rya gisirikare rya GACOM. Kandi ntabwo twakwibagirwa ko yanabaye umuyobozi mukuru wa Rwanda Peace Academy. Ni inshingano zigiye zitandukanye uyu mugabo yagiye akora, ni inshingano zigiye zitandukanye uyu mugabo Lieutenant Innocent Kabanda yagiye akora. Kuri ubu rero akaba yagize gute, akaba yamaze gutabaruka cyangwa se yamaje gushiramo umwuka nk'uko bigarukaho cyangwa se nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ingabo ndetse na RDF. Turaza kureba n'itangazo rero RDF
RDF n'ubundi yabarizwagamo yamaze kugira gute, yamaze gushyira hanze Lieutenant General Innocent Kabanda wabaye umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, yitabye Imana azize uburwayi. Izo ni inkuru cyangwa se ni ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika icyo kintu cyangwa se byagiye bigaruka kuri iyi nkuru. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko Lieutenant General Kabanda yaguye mu bitaro bya gisirikare by'u Rwanda i Kanombe ku ya 7 Nzeri 2025 azize uburwayi. RDF yahumurije kandi ifata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera inamwifuriza iruhuko ridashira. Lieutenant General Kabanda yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 1990 nk'uko nabibabwiye. Abumwe rero mu bagize uruhare mu kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Lieutenant General Kabanda yayoboye ingabo z'u Rwanda zafatanije n'iza Mozambique mu kurwanya ibyebe ndetse no kugarura amahoro mu duce twa Palma na Mochiboa da Praia. Twari twarugarijwe rero cyangwa se twarigaruriwe n'abo barwanyi barwanya leta ya Mozambique. Hanyuma mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2021 nibwo ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique zafashe umujyi wa Mochiboa da Praia, ahari ibiro bikuru by'inyeshyamba zishamikiye ku barwanyi ba Islamic State guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015. Lieutenant General Kabanda yabaye umuyobozi wa Special Force yafatwa nk'umugabo wicisha bugufi ndetse n'umunyabigwi kubera uko yitwaraga mu bikorwa yabaga ashinzwe. Yari afite rero impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza Masters Degree muri Business Administration yavanye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University muri Amerika. Mu myaka itandukanye Lieutenant General Innocent Kabanda yahawe inshingano zitandukanye, harimo no kuba yarabaye umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda Washington DC muri Amerika. Hanyuma mu zindi nshingano rero uyu mugabo yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Gako, aba n'umuyobozi wungirije w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo UNAMIS. Yanabaye umuyobozi muri RDF ushinzwe ibikoresho Chief of Logistics, aba n'umuyobozi mu kigo cya Rwanda Peace Academy. Akandi ntabwo twakwibagirwa ko uyu mugabo mu mwaka Lieutenant General Innocent Kabanda yamaze ayobora ingabo muri Mozambique. Hakozwe byinshi mu kwirukana ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado. Uyu mugabo rero kuri ubu ngubu ntago akiturimo cyangwa se ntago agihumeka umwuka wazima kubera ko yamaze gutabaruka. Ahangaha rero abantu bagiye batandukanye bagiye bihanganisha umuryango we, harimo rero na RDF nayo ikaba yashyize hanze itangazo nk'aho yabarizwaga cyangwa se rumva yari umwe mu bagize igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo n'imbaraga z'igisirikare cy'u Rwanda zagize gute n'imbaraga z'igisirikare cy'u Rwanda kirahombye, abanyarwanda barahombye, abantu bose babanye n'uyu mugabo Lieutenant General Innocent Kabanda barahombye. Nababwiye ko yabaye muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika, urumva ko aho ngaho afite abantu muri Sudani yayoboye ingabo, Cabo Delgado, mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika yagize gute, aho hose yarahakoreye. Urumva ko abantu bamuzi rero bagize gute, bahombye inshuti, bahombye umugabo wicishaga bugufi, bahombye umugabo w'umunyabwenge. Akaba ariyo mpamvu rero igihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu kirababaye, abanyarwanda barababaye, abamuzi barababaye, ariko nanone niko isimera cyangwa se nta kundi biba bigomba kugenda. Buriya umunsi umwe tuba tugomba kuzagira gute, tugomba kuzabyukana inkuru itandukanye niyo twirirwanye, kumva barakubwiye ngo umuntu wawe uzagize gute arapfuye. Anga rero ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwihanganishije umuryango wa Lieutenant Innocent Kabanda witabye Imana kuri uyu wa 7 Nzeri 2025 azize uburwayi. Niyo baruwa yasohowe na RDF.
RDF rero ikaba yatangaje ikanemeza ko Liyetona General Kabanda yitabye Imana azize urupfu rusanzwe aho yaguye mu bitaro bya gisirikare biherereye i Kanombe. Tekereza nk'umuntu w'umusirikare wararwanye intambara nyinshi zigiye zitandukanye, urumva guhera mu mwaka w'1990 agera gute ku rugamba rwo kubohora igihugu, ayo masasu yarayacitse, hagarika jenoside, ayo masasu nayo yarayacika, ajya Cabo Delgado, ajya muri Sudani, ajya n'ahandi yagiye atandukanye, hose agiye muri misiyo cyangwa se agiye mu bikorwa byo kurwanisha intwaro cyangwa se imbunda, ibi byose arabicika, ariko bari kukubwira ko yagize gute, yazize urupfu rusanzwe. Ubwo ibyo aribyo byose n'uburwayi bushobora kuba bwamwishe. Hanyuma mu itangazo RDF rero yashyize hanze, yakomeje ivuga ko yihanganishije umuryango we ndetse yifatanije nawo muri ibi bihe bikomeye by'akababaro. Baragira bati naruhukire mu mahoro. Ahangaha rero RDF nk'aho mu ngabo z'u Rwanda nyine aho yabarizwaga, baravuga ati twifatanije n'umuryango we, twifatanije n'abamuzi muri bino bihe bikomeye. Buriya kubura umuntu wawe ntabwo ari ibihe biba byoroshye, ntabwo wava ngo ugiye kubikaruma wumva utuje, oya, ibyo ari byose wumva ko nyine wabuze umuntu kandi uba ugomba kubabara. Ushobora no kugerageza ngo utababara kubera ko kuba wapfusha uwawe cyangwa se kuba wapfusha umuntu ni ibintu tudafite aho twahungira, ariko noneho ntabwo ushobora gufata umutima, gufata amarangamutima uri kwibuka ibintu cyangwa se ubugiraneza bw'uwo muntu, hanyuma ngo wumve uratuje nkaho nta cyabaye. Ahangaha rero RDF iragira iti naruhukire mu mahoro. Nkeka ko umuntu wese umuzi ariko yavuga yamwifuriza kuruhukira mu mahoro kubera ko yakoze akazi ke neza aho yagiye anyura, nk'uko bitangazwa n'abantu bagiye bagize gute, n'abantu bagiye babana nawe, kubera ko bavuga ko ari umuntu w'umunyabwenge kandi wicisha bugufi. Liyetona General Kabanda yinjiye mu ngabo z'u Rwanda kanako mukamenye mu mwaka w'1990. Ubwo bivuze ko ingabo z'u Rwanda yari azimazemo imyaka igera kuri 35 cyangwa se tuvuge 34, kubera ko uyu mwaka wenda utararangira. Urumva ko rero yari ubukombe cyangwa se yari umwe mu basirikare bakuze kugera ku ipeti rya Liyetona General. Urumva ko warakoze akazi kenshi kandi kagize gute, gakomeye ubwa wa mugabo. Nyuma yaho rero yaje kuba umwe mu bagize uruhare, ibi nabibabwiye, mu kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. ubona kuba ko muri kino gihe yari amaze imyaka igera kuri 4 yose ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. Jenoside irahagarara, arakomeza agira gute, akomeza kuba umusirikare. Kandi hari abagiye wenda barwana nk'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, nyuma yaho bakagira gute, bakaba bajya mu zindi nshingano cyangwa se bakaba babivamo, ariko yaravuze ati ngenda komeza ngire gute, mbe umusoroda kugeza uyu munsi rero aho yatabarukiye. N'ubundi yarakiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ku ya 26 Nzeri mu mwaka wa 2022 nibwo Perezida Paul Kagame yari yazamuye mu ntera rero Innocent Kabanda, amuha ipeti rya Liyetona General nyuma yo gusohoza inshingano ze muri Mozambique, aho yayoboye ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado. Ahangaha na ipeti barimuha cyangwa se yazamuye mu ntera ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se Nzeri 2022 nibwo yagizwe Liyetona General. Bivuze ko imbere yaho ntabwo yari Liyetona General. Ahangaha rero wenda tubibutsa iby'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Cabo Delgado. Ubundi ibikorwa cyangwa se ingabo z'u Rwanda zatangiye kujya muri Cabo Delgado mu mwaka wa 2021, aho izi ngabo rero z'u Rwanda zagiye hariya muri Mozambique, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado, zigiye kugira uruhare mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Islamic State wagize gute, wazaga kurwanya rero
ubutegetsi cyangwa se guhungabanya umutekano w'abaturage bo muri Mozambique. Mu mwaka w'2021 nibwo rero ingabo z'u Rwanda zatangiye koherezwa muri Mozambique kugira ngo zigishe ndetse zinafashe harimo gutoza ingabo za kiriya gihugu kuba zagira gute zahangana n'ibyihebe, ariko noneho hakazamo no kugira gute no kubafasha kurwanya ibyo byihebe muri iriya ntara ya Cabo Delgado. Ahangaha iyo wageze usanga n'abaturage bagira gute birahira ingabo z'u Rwanda RDF. Hanyuma mu mwaka w'2024 rero inzego z'umutekano z'u Rwanda na Mozambique zahuriye mu nama yo gusuzuma uko umutekano uhagaze mu karere. Bwo no kuvuga ko bari bamaze imyaka igera kuri 3 barahuye kugira ngo barebe ese ubundi bihagaze bite, RDF iri kubikora neza ifatanije n'ingabo za Mozambique. Babona ko ibintu rero bimeze neza kubera ko ibyihebe hariya byarakubiswe mu ntara ya Cabo Delgado bisubira inyuma, ndetse ubona ko abaturage bongeye kugira umutekano. Mu mwaka w'2025 Minisitiri w'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda yahuye na mugenzi we w'igihugu cya Mozambique kugira ngo basuzume ibyagezweho mu mezi agiye atandukanye, hashingiwe rero kuguhagarara cyangwa se kugushaka umutekano mu karere ka Cabo Delgado. Ubwo n'ubufatanye bw'ingabo za RDF ndetse n'iza Mozambique. Ibyo rero ingabo z'u Rwanda zakoze muri Cabo Delgado ni byinshi, harimo kurinda ibintu ndetse n'umutekano w'abaturage ndetse no kugira gute ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu gace ka Cabo Delgado. Harimo rero guhagarika inyeshyamba z'iterabwoba zigendera ku mahame ya Islam cyangwa se Islamic State. Hakaba rero no kugira gute no gufasha abaturage mu bijyanye n'iterambere no gufasha rero kugarura ingabo zindi ndetse n'impunzi kuri ubu butaka mu gihe zigomba kurinda abantu ndetse n'abatari muri kano karere. Ni ukuvuga ko bagiye bagarura abantu ndetse n'abasirikare bari baragize gute bari barashimuswe n'uyu mutwe w'iterabwoba. Ibyo rero ni kamwe mu kazi n'ubundi kagize gute kakozwe n'ingabo z'u Rwanda. Hanyuma inzego z'umutekano z'u Rwanda zifite rumva zagiye zikora akazi kagiye gatandukanye mu gace ka Cabo Delgado hariya muri Mozambique. Ahangaha nagira ngo nkumvishe ko uyu mugabo n'ubundi avayo cyangwa se uyu mwaka yari amaze ayoboye ingabo ziri kubungabunga amahoro muri Mozambique, yasize n'ubundi bintu abishyize ku murongo. Ubundi abajane cyangwa se abasore basigara bakora akazi. Hanyuma rero mu mwaka w'2022 ahita yambikwa ipete rya Lieutenant General. Kuri ubu ngubu rero inkuru turi kubara cyangwa se inkuru iri kugenda igaruka mu bitangazamakuru nuko uyu Lieutenant General Innocent Kabanda yagize gute yitabye Imana kuri uyu munsi ku cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025. Adopa Media reka tugire ati naruhukire mu mahoro, Nyagasani amwakire mube. Hanyuma rero namwe mbashimire mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Dopa Media. Mujye mwibuka gukora share, like and comment kugira ngo tujye tubana igihe cyose, kandi niba unahageze bwa mbere jya wibuka gukora subscribe kuri Dopa Media. Hanyuma wibuke no kugira gute no gukanda kuri notification, ibintu bibe barabara bigende neza cyane. Nge naritunga, Nyagasani akomeza abarinde.